Bir son soğuz varken görün. Kuchnyada жақта жүреді көз салып. Азыр дадырсызымызда сағын ергешіптім. Весін килограмм текшереді. 38 жарым. Gözді сақтайыз, gözді сақтайыз, gözді. Gözді сақтайыз, gözді. Ben senden gideyimci, edeyimci. Hey, karan kayra kayra. Çok istelekleri çocuk oldu. Gelecektir avtobüsün içinde, Hayeceke gülbecide turadın. Hayeceke gülberünün orduna, Kayra beni gül orduna kuratın. Hayeceke gülberünün orduna, Kayra beni gül orduna kuratın. Hayeceke, 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 hayeceke. Hayeceke, 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 hayeceke. Sağında koyun kalan. Kalan sağında. 4 beğeni baylap koyup 4 kuldu beni. 4 mal sığıp bırak yanardım 1 sağlamı. O yine. Hepimine 5 sap koyalım. İçine gidip Canağı kızıl emledin. Canağı geçe altına bizim emeğe kızıl oldu. O çok değil. 11'de gidiyor sabahtan mesela. Tamam. Komutan takımlar. Daha patlıklar oturur. Bekçilik. Hadi gel. Kut berekeli bir olsun ya. Kança butkisi şuca kut gelsin. Şu yerden üzürün görüyor karaçça. Milletin güç. Bu yerden üzürün görüp, bu yerden buna kiçikleri çoğuyup, nevriler daha kıyıp. Anan gelecek şu balamızın үйленіп toy gömüldü. Estegala tura ne oldu? Kulalar жақсы tozur şu yerde жатpıldadı barız. Amin esen bulaydı. Hoş gelipsizler. Hoş gelipsizler. Hoş gelipsizler. Ate, mınау potushka 2 potushka. Birösü sizge, birösü kızınızga. Maşinangizge de asal жүрөсүз. Maşinangizden gelgenden дачага дайым башыңызга жасlanып жүрүм да. Келин балаңыз берин. Любой жерде жаныңызда болсун. Самолетто дагы, машинада дагы, дачада дагы. Жаман сон не керек. Болбай ал. Көзгө бирөө отуруп. Эмиткенбизде. Nereye jattı, nereye jattı? Uyku çıkıra turgan neme eкен да? Uyku çıkıra turgan жастык кимде ким окус келбеген болсо, бул машинеде жумушага жүрөт, машинеден ошко көбүрөөк барасыз, гастролдорго. Ошондо самолетко башыңызга жасайсыз. Любой жерде уктайсыз, короче. жана сон экен да. Только уктатат, э? Только уктатат. Эс аласыңар. Нерв бүт бардыгын отур. Бияк толк кана, ит кана, мөдөнө кана. Ага кирбей эле ит кабыл.
Көдөнү? Жүрүңдөр неме көрсөтөйүн. Çocuk olur var ki yani evde 3 çocuk duruyor. Kol emet koydu, kaşar. Көдөнү экен. Yok. Buna mı? Tuğ. İyi bayağı ötünde doğru. Көдөнү. Tanışıp жүрөбүз. Son gergeni. Саламатсыздарбы, урматтуу бизди көрүп аткан жалпы туугандар, сиздерге Бишкек шаарынын чекирегинде жайгашкан сонун дачадан салам. Бүгүн буюрса өзгөндүк шернелештердин кезектеги шернесине чогуп атабыз. Азыр коноктордун жарымынан бир аз көбүрөөгү келди, дагы келе атышат. Буюрса бүгүн кызыктын баары алдыда болот, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Kuda yetkeçi verin. Kudağıylar, sürgülü. Ha, men be. Kaçan neyleysiz? Qo'yingiz qayerda? Qo'yash ildırmasın. Ha, Cheers. Qaysi kanalsizlar? Men sizlarga na uydan olib keldim qimizni. Ko'rdinglarmi? Na. Gördük. Gözünü açardı. Алтын айжабыз, mo үйдөн кыз алып келиптир бизге. Азамат Жоробаев. Мен болам. Өзү. Оригиналы. Өзі келді атайды. Атады әлі Зор. Açsam şu terezesini. Мына жерге батат келме. Kim değil. Мен үстіге чекерім. Yengile cemilisi siz ekensiniz da. Üstüne çıkmaz mı? Şu kereme. Terezden açmayız. Ne orken mi? Ne orken? Ayında abi. Cavayla kaldırıyor. Yok mebelde tap gel besine bildir. Aldım. Canım mebel keldi. Keldi. Afkonuna çekçeydi. Yaxshisi meni uyingizga nimalarni kesib 4 o'rim meni ko'tarib o'tirmasliksizlar. Ko'tarib jerga chiqarib Qarab bola. Geldi nemeler, ömür aşağı. Nima iris keshib olib shu meni Elmurat aka özü geldi. Atayın. Ya bizi tozu aldı. Borsak bana tozu aldı bizde. Kanat Ergeşov, Sağın Ergeşov. Mo maşinaya gelişti. Kime? Kim? Yolda sakta. Balım sesi. Avazlıkı, avaz. Avaz. Benim zaman da tozama. Avaz. Avaz. Ya. Altınay Narbayvan kaçak suyu. Oşo gel. Gel kudalar. Sen tuttağız gel. İçinde. Girgiler. Sağın Ergeşov. Biz gelgenimizden havari var mı? Var. Aytmayız. Şimdi
Ana dergeç, öz gelip Bu жерде Эргешевдер. Азыр күндө койлуп басыyorum. Ошондо аларга кандай кыз берип атасызбы? Сейчас шема. Мына жакта карап эле. Най. шака чыгат. Алтайчы. Көздөрүң кетти. Анан бияна келгенде мен силерге олар немени алып келдим. Ошақта біреу бар да қоясың. Ошақта бір дүрүүнен қарап тұрады. Ошол жерден алып келдим. Bir kişi yapalım geldi. O жерде bir kişi var дейбизби? Nerede neme? Top, koy sırtında kişi var da neme? Ben karmagan kişi var. Anam barsam samal yok deydi. Anam iyi uyat dokunup dur desem. Жүрүп отурумда карындашым да алып келди. Ошо үйдөн алып келдим мен ошо. Анам толор көр, о кандай керемет дейт анам. Бияка келеде биякасына. Кудай, кечинен бер. Аны да карап коесуз. Конечно, не. Андан мүрзөнү көрдүм. Evet, mazarı жақын тайбай. Bağışlardayla olur ağrımız Gelin yine taş şökülecek Kutluk taşı kübaylar dönüp öptü Toy başlandı Kasabada kaldıracağım Hey hey Cakret Mahkumum olmuş taşı Basılıp basınırım Aşka şivaylar Olsun ölü Bir gün baş koştu yekler Sişker Toy tamaşa Ушуңардайыма. Ушуңардайыма, бакыттын шаңына Сайрасын талмастан Ay cengeler Hayda cengeler, appa kayappa şair cengeler. Hay cengeler, hayda cengeler. Gülmen aslında bizim cengeler Atarıktı özgönden geldik cengeler Açtı çizgi salan geldik cengeler Bir dayımlar bir gelişi topluğa sıyırmasın Hay cengeler, Hayda cengeler Hayda cengeler Hayda cengeler Gülmen aslında Çoludan çürünüp kendimi sorun Çımçılasa cengeler özleri koyun Erküküyle penolan ayda cengeler Çalımdan yapan olun güle cengeler hay cengeler, Ayda cengeler Appa baka yapma şayır cengeler Ay cengeler Ayda cengeler Günden aslında bizim cengeler Alma baktar könül Baş koştular tügül Dayın gene çürgülü Uzağını sürgülü Turmuş takal bolsa da
Ötkörgüle ömürdüm Anca mınca nesege Kapa kılbay kömüldüm Alma maktar kölörüm Baş koştuğum artık ölüm Dair bir gecüyle Uzağın üstüne Vakit kalan silerge Toyun ardağındaymış Talay kalan biz bir gün Koyunuk gülü çırgaymış Alma baktar kölön Baş koştuğun artık ölüm Daim bir gecü gülüm Uzağın üstüne Vakti oldu Baş koşka neki Toy etsin. Vakti oldu Baş koşka neki Tunduk bular şıldırak şıldırak Yağızda torgoyunu uğula 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 Ey kızlar ey kızlar ey kızlar Bölümü bana bir basır Taşı aytır bana sırlardı Çeşmeli bir oturup sürülaşır Ey kızlar ey kızlar ey kızlar Bölümü aytır bir basır Bundaşkan cüzdarım aldığında Karmaşı suyunu Karmaşı yaştırır şartırır Yapma çıkmaz orada Hoppa İşte girdi doktorcunun zırhına Aybarda tüyürün ağırına Karay Bakaraktan arası Kız yiğitler gezerken de şıvırra 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 Ey kızlar ey kızlar ey kızlar Günlerimi damaralar bir basıp Ünlü dövü ayıktım bana sırlardı Çeşmeliğimin odunu sırlaşır Ey kızlar ey kızlar ey kızlar
bir basıp Ömrümü aytın bana sırlarım Ömrümü bana alıp bir basıp Ömrümü aytın bana sırlarım Ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Ömrümü aytın da bir basıp Başım sığır, başım yaşlı, şartlı Ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Ömrümü geri basıp Şunları aydınlarım sığır Başım sığır Ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Ömrümü basıp Ömrümü aydın bana sığır Kayta Sen ayvay yapmaz oğlum giden turalım. Ne alaylı? Kaysıdan çayda ötkettin? Mal minor da ötkettin. Nerede geldiler? Mal minor. Hadi yazı çekelim. Cüzgülü mu? Girin Уақыты биясаның ғой. Bir son soğuz varken görün. Kuhyada жақта жүреді көз сал. Çaç sarı. Geliniz емес пе? Geliniz емес пе? Бізден өкіл қызымыз. Алтынайжанның келіні бұйрығы бұйырса, жақында жардам беріп жатады. Бұл жерін қырқып қояды. Ay men boldum o yerga jattım. Kaldınız mı? Hayır, son almalar var ki. Алмалар. Бұяқта оғықтай. Малина. Қарағылач. Бұяқта бассейн бар екен. Арманың болса мына суын жегенде ана тапсаңға отырып алып айтып керек. Қарағылач, мына. Не болды ғой? Соның Ақура деп жазып қойған. Ақура чайқанақы деп жазып қойған екен. ошол пайдалуу экен. Негизи 1 саат. 1 саат, жарым саат бул жакта азыр көзүңдөгү бүт жанагы жаман немелердин баарын түшүнүп карап туруп. Бул жактан анан жаңы немени тосуп алып берип. Айтып туруп, болбосочу, мына агын суу кетип аткан убакта адамдар аябай толкуп аткан, кагазга жазыш керек экен да. Мисалы, мен ушул эмеде, ушул болду эле ушул көзүмдө турат да. Ана ушул эмелер кетти ушул мен деп чыртып туруп. Ошону адам кадимки чыгарат экен да. Керк адамдар ичинде кармап, айтат экен да мен чыгарам, мындай болуп атат, анан тинтип эмне кылат го, бирок болбойт да. А именно жазып туруп анан. Мен мынаны кетирдим. Фаланча атыңды сени кетирдим мисалы. Сен капачылыктар болот мисалы ошол. Анан бул жактан өзүнчө агып келаткандан өзүнчө эмелге алган. Мына бул үчтөн үйүндө баштап аябай салкын.
итаға чындап эле итаға турган экен. Өзү негизи суунун жанында салган аябай пайдалуу. болуш керек болчу да. Негизи. Азыр Ноосукта кафеде элестетим. Вообще жаман тема болду. Бириң өчүр, бириң жак, тушуна отурган өчүр дейт. Алса отурган жак деп. Эмне истеп керек болот? Кудукпу? Айыз окшойт. Айталы эми. Гүлназ. Желлекте тап коюнчабы? 68. Боюңуз канча ушунда? 1.68. Канча экен? Келмем. 68. Гүлназ, 68. Чыкпайда турбайсыңыз. Мен чыгып алайын. Тараздан менден каласың го. Тараздан. Мына дебес, урматтуу туугандар, бир сырдын жүзүн ачып коюш. Кежел Мураттын салмагы 68 килограмм экен. Мен ыраазымын. Кетип атканда канча болгонун да текшеребиз. Кетип аткандан текшеребиз. Алтын айжа бардыгына так жана туура сиз чыкпай туруң. Так жооп берет. Сиз чыгып алыңыз. Тараздан. Жакшыса тараздан сындырып, мишенди жыртып койду. Аллах мэ урая бар. Көйнөм юбкам ашпады. Мен чыгып койду. Канча? 64 экен, 64 э? 64. Изада Рыскулова 64. Сиз пенаплек. Мен 54 болушум керек мен. 64 көп болот атмаган. Пенаплек. Muratbek Gölbayev 89 kilogram. Азамат Жорубаев. Шунда ар бириң таразага чыгып анан чыкпа, сөрүнүн расчетун алып. Ачапча жумузу болуп кеткен. 74 73 килограмм. Азамат Жорубаев. Кийинки Сагын. Эң акыркы. Ким сагындыкка урматтуу туугандар, азыр дагы бир сырымызда Сагын Эргешевдин весин килограмм текшеребиз. 38,5. Аны 58. Не деген маскарачылык. Бул өзгөн өнөрпоздору бул көрүнүшкө такыр чыдай алышы мүмкүн эмес. Кийинки тараза вес Канат Эргешев 58 килограмм. Мектепти бүткөндө 20 жыл болду, бирок 58. Такырсың. Жана келиңиз. Эргешевтерге Гүлназ Чыныбек кызы. Канча килограмм? Кана 91,5. 60. Кол көтөрүшүн яп жатты. Элладайым келиңиз кана. Эллада 5 Елада иже. келген деген. Албас жерmiş. 59 килограмм. 59 килограмм салмакта Элладайым сөрүгө чыгып алдында турат. Аска. Так, кийинки сырдын жүзү Акимов Аваз Ахунжанович. Чай мынча болчу деп кой. Ача. Аваз Акимов. 59. Келиңизге айтып коечу, жакшылап багып кичине вес кош керек болду. Туугандар, бул Мырзабек деген жигит таза, чыл бойдоп, несин көрөбүз азыр. 110 килограмм. Канча экен? 99. 94 экен. 94. Алтын айже. Жок мен. Алтын айже. Жок, Алтын айже жооп берет. Нуржан. Нуржан Монбаева. Нуржан, эмек Нуржан. Мына көптөрдү индеп кесип түшсөң 58 чыгат алар. Тамак келгиле жигит. Келе тамак күрөт. Нуржан эже. 54 килограмм. Эң тартып туруңуз. Жакшы. Эмратка. Бирок ууру килограмм келди. Ууру вес. Неге? Көп чыккандай көрүнөт дагы анан аз келди, да? Аркын өткөнбү? Жок, наоборот, 50ден Талант Сагынбаев өзү 65,5. Мен 69 болчумун да. Өзүң күнөөлүүсүң да эми. О, эме экен. Минус экен. Минус эмес. Так, Мунара Алимжанова өзү таза. Килограмм 60 таза. Арасы жок. 2 килограмм эме экен, минус экен. Азында кылабыз, О, 0.
Урматтуу достор, Талас Агмбай өзү актануу алдында турат. Мурзат келчи. Кана келин бала? Gel. Аты ким келин бала? Musa. Алмаз Шер, ұлан аттың, Алмаз Шер, ұланчы. Мұрзат, дастарқондарыңа береке өсін. Үйлеріңе рызқы береке. Бақтылы болғыла, балдарға көп болсын. Урмас сүйін көргілі. Шернек ұласын. Үктібағыз бекен болсын. Барғы шамач игілік қылайын. Еріңіз бір бай. Алмаз Шер менен Мурзат. Беске? Беске түшіңіз сразу. Сізге ата енесіне қызмет қылайын деп, келінім кеше келді. Кеше неме да болды уже. Еріңіз Бөрбаевтың салмағы. 90 килограмм. 90 килограмм. Geliniz tarada aç. Астары. Жақшасы бар адам башылар. Өзü жақсы нәрсен бар адам башылар. Алам, Асман. Алла Тағала. Еріңіз Бөрбаевтың баласы. Атын кім? Ата, апа. Инстаграмға кетіріп жүреді. Іштейткен деп. Ойыл қалсын бері. Айылдара чоң ойдық қой. Саған ергеші іштейткен, е? Отын жағы өтіп. Етіп. İştetkeni değil. Aç koy. Çok. Emin, şopa fırtına. Саған ергеш бірінші олы чағы ұтады. Қандай олып кен? Қандай олып кен? Басқа сұрақ кен. От жаққан қанмай екен, үз көтпей тасың ба? Жанында тұрып. Oyun kültür şart veren, özgünden biz gelgeniz. Oyun kültür şart veren, özgünden biz gelgeniz. Eyvan olgun adamlar, hepiniz sayın destekler. Eyvan olgun adamlar, hepiniz sayın destekler.
Hoş geldin. Жол жүрүп келгендер. Çay içkiler. Ne жүрүп келгендер? Жолда оор şeyler bir sürü böyle bir otur. Gel otur. Otur banan ile oldular da. Onlar şaka var düşmeli. Бүгүн аваз кетип атыптыр, көк жапкар түшүп коюлду. Кара көлгө кетип атты, кара колго кетип аттым деп чакыртат дейт. Çakırdas değil. Бүгүнкү шеринебиз аябай сонун өтүп атат. Алтынай Нарбаева эжебиздин дачасында. Азыр сыртка түшкөндөн келдик бу жерге. Якып бір ғана? Кыжы Элмурат. Азыр мен сууга түшүп чыктым. Бияқта бассейн бар экен, кичинекей. Ошол жерге сууга түшүп чыктым, аябай муздак экен. Азыр эми көчөбүз бияқта. Дания сурайсыңар келип калса бирок. Өзү кийимиң сүрөткө түшөлдү анда кара мына топтоп берди. Деловой была. Муштарым. Место жокпу сизге. Жаштар отур, жаштар сүйлөсүн. Ешки барбайт, кичинекеле уюштуруп алгачы. Мына дача казанга келдиңер го. Тарелка ким берейин, тарелка? Кийимин деле жазып алгачы. Келип калдыңыз. Кийим? Холодильник. Ай, шатындамыз деп. Шундай сан жерге жайгаштыр. Вазын машинасы. Мякта да бирөө келет. Танчык. Кечиги токтоп калды. Чырка. Чырка. Siz бүгүн үйдө түнөбөгөндүгүңүздү. Алтынай Нарбаеваны ушул экен. Ушул экен, тура келдиңиз. Шерне кечип келдим, кечирим сурайын. Кулдугуз бар. Жакшы келдиң? Личный. Шуна. Ал келди. Данияр Эрмата. Өзү келди. Тамак. Кандайсыздар? Келип базарга түшүп отуруш керек эле. Сюрприз болчу. Келгенде калп эле көңүл бөлбөй коебуз деп сүйлөштү эле. Ошо эле отурдук да. Өткөндө кошмалар болуп кийсиңер, мен кечип келдим да. Мен ушундай кылыштым, Буну тез күлүрмөдүңөр. Мен кыйнап барды жолуп колум сунуп чыкты. Карайт бетиме. Кир патен. Ажалга тике кара дегендер болду. Нурислам, чеке чык. Чеке, çık, сыпка чык. Байкуш. Кой бермей жок ама, кой бермей жок.
Giyimine taslarım. Giyimine taslarım. Yo, akça var değil. Oturma abi koy. Öyle tutayım. Şuradan Ahmet'te. Bırak dur. Dur. Ahmet'ine. Tok. Çöntükte Ahmet'te al koy. Seren jigitler. Seren Ahmet'te al. Kim? Hemen gelin baba. Kim? Gel oğlum. Al Ahmet. Cenga alın. Al otur ona be. Çok baba. Enesin abi. Ben özüm ile varam deyim. Çok özgür baba. Ma. Al. Koy otur oğlum. Al. Niye oldu da sonra? Hemen çekelim. Var. Hep olmam ya. Oldu çıkarsan. Oldu kanat gel. Oldu. Ha. Aşağı çağır küçük harcet bey. Altı bala uyan. Ben özümle fikriyim. Basar sen siz daha zaman. Birisi ya. Basar çeme siz daha yaman. Basma özüm ile koy. Direkt Sen Murat gel. Koy ver bekle. Koy ver bekle. Tamam lan. Bu benim. Giyin lan. Giyin lan. Kaç. Hemen kırmat patça. Haydi. Kırmat. Boldu kaç. Götür omi. Erkektim lan. Gel tak. Gel. Koya turbaysın mı? Ben ne küçük çetre aldım. Bir güç. Ya halk kesi. Yok ki. Halk. Qanday oldu? Вообще sonum oldu ha. Çernege gelgendey oldu. Buyagıça. Düşkönde armanda, düşmegende armanda. Oo, жаман тиді. Telefonum var. Alman size oldum. Telefon dik mal kaldı. Almak sizden Sakın. Bir gün karısın da gel. Var mı size? Telefonda çıkarıyoruz, değer ol kaldı. Olma. Ne oldu? Olsan ne transfer evle. Ama ya. Al jetmeyden. Düşkün gelse çöm. Ant kıynağımız. Düşkün gelse çöm. Düşkün gelse çöm. Var ya şunda öyle düşünsün. Kıynağı öyle zaten. Düşkün gelse damdan içme. Bu pis havadan bizde. Mal geçene, gelişler geçiyor. Ne halk. Ne halk. Altı şefte alma ortası bir şefte oldu. Ya mıkı cürük bak. Ya azamat gel hadi. Mıkı şefte olsun.
Oo, güzel. Gel. Tuşasını da çeştirmeyin. Uşa gelip Almazsın o. Ye. Azamat Jorobay geledat onda. Gidelim al geledat. Onu vanadan giydi toşunlar aldı. Dayar ol bırak. Bilinç psikistiğin öttü. Az gıtırmasın. Bilmem o var tamam. Men gördüm da kadırdı çımda qar gözümden. Qarmağında qart dedi. Men sizgönüm бар ekan. Alman sizgönüm бар ekan. Жоқ, ал неме дейм? Тартылған жоқ, мен көзім менен көрдім. Мына жер қараңыз сен. Алман сөздің дағы мынайдан жығылтыштың да. Мен машинaya mal çıkıp çıkan ayı. Öğretken ana. Ahmaklar da. Nerede turaptır? Gel gelsen lütfen. Hayır kimcin diken? Kırığı koydu. Bu hafaya adam makineye falan dedi onu ara çiğken dedi. Yeriska. Puttulum lan тұрып алып тұрға. түсіндіріп қойын дедің. Мен көріп қалған тап қойдым да мұндай сіз оралған екенсіз ғой. Болмай қалдық, Çeçini üretüsü boluyum buna. Lağın ne qarayım buna. Dайыр биотына жалып қойсын. Келерім әлі түрлі. Аттың ұлыңызды. Ұн шықпай тұрып тұр, шат қармап тұр. Құда келіп қаршы келдің ма қиналбай деп. Немелерді алып кеш керек болды да тек киімдерді машинада. Жоқ, сенде ол бар екен. Sen üstün çes bundan türü al oldu. Forma бар еді атайын. Қолтыға шат келе. Қармадым. Жыртқан өтеме. Мына өншілігім болды. Şerler sapıtmaya kaldı da bilin. Almanı var süzde. Almanı var süzde. Hemen atayı gel. Atayı gel. Niye atayı yok? Doktor sen. Murat gelmeyiz mi? Motivasyon. Haydi aşağı uça. Haydi abla. Oğlum armatlarına koy. Koyur. Gel gele. Ne oldu? Akırına çıkma kaldı mı? Şu beş adamdan. Maksat necati kaldı. Ya bağırıp düştüm bilmeden. Sizi kendin aşağı olmadan aşağı yesin. Geçen güne gör şerine güne gör. Beş şerine geldi. Hurmatlı dostlar. Koy şorpa kılatkan yerine alıp gidiyor. Hoppa gel. Akçaya çalalım. Akçalar koy. Hey akçalar. Eştege kaldırıp ağlar. Takmet. Mutluga dönün gel. Mutlu. Çalkalayıp gitti. Kopayım aral. Senin
Lan көйнө жыртылып калган. Şantarasın kırgız yerine şerişerime Şantarasın kırgız Ek çekegen. Bir, iki, Şunu hesabını topla. Qanday oldu? Düşpaska olmay kaldı. Ya Malat son taşladı. болчу. Чыдабай калдым, бол. Ол меники doğru. Мен алам. Жарым төгүп тур, жарым битип.